Kragujevac, moj grad. Kragujevac se nalazi 144 km južno od Beograda. Sa svojih 180.000 stanovnika, Kragujevac je četvrti grad po veličini u Srbiji. Sedište je Šumadijskog okruga i značajan privredni, kulturni, obrazovni i zdravstveni centar Šumadije, Pomoravlja i susednih regiona. Grad se nalazi na obalama reke Lepenice, u kotlini između krajnjih ogranaka rudnika Crnog vrha i Gledičkih planina. U samom gradu se nalaze Bubanjsko i Šumaričko jezero, a na periferiji Grošničko, Dulensko i Gružansko jezero. Kragujevac je nastao u 15. veku. Dobio je ime po ptici kraguj, koja se u srednjem veku koristila za lov. Kragujevac s ponosom nosi naziv prve prestonice moderne Srbije. U njemu je donet prvi srpski ustav. Otvoreno je prvo pozorište, osnovan je prvi sud, otvorena je prva gimnazija i prvi univerzitet. U Kragujevcu je otvorena i prva apoteka, učiteljska škola, zanatlijska škola, otvorena je prva časovničarska radnja, štampane su prve novine. Otvorena je prva topolivnica, osnovan prvi licej. U Kragujevcu su zasijale prve sijalice. Odigran je prvi bal, proslavljena je prva školska slava Sveti Sava. Spomen park Kragujevački oktobar u Šumaricama svedoči o najmasovnijem streljanju stanovništva jednog grada u toku Drugog svetskog rata, među kojima su bili i đaci prve Kragujevačke gimnazije. Danas Kragujevac gradi budućnost dostojnu svoje prošlosti.